Kru semangat rahmat muhimpun. Betul. Tijuk hati non lupi alam dada Allah. Hati nu tanyang cukup nu tutun. Wahai kaum bidang kamu ba. Betul. Yoh intat linto baru barata kedai hai tu kuampun. Hati ketuun cukup le kalau idang membanyak. Hati darah baru wa kena pina ketuun. Nekalan bukulun nipak kagatu banyak. Betul. Lain ni baknyan baik niat tanyang buat urinang dan tupu hana tetapi atai dang lengkap di dalam baik le macam dan tumanyong wagai je darah nyotat dan tumanyong lagi yang macam kaku darah baru kamu periwang batingai tidro tu kulit bukan le tayang takalan bintang jula malam kagak ada cahaya. Kaknya kalih ni jawab masalah atau idang yang kena jawaban bak dro ni yang tegak. Temannya bacuti bak ulun tuan ni tambung rijang hai anak muda. Dua-dua melawan. Duduk di Aceh, ujian di Medan, Kuala Simpang, hai tungku kaji area. Nyo nu pegah bah masalah idang lengkap hanaban keno kaneba. Senang tak hati di kamu wahai erakan sebab asal idang lengkap kaneba. Nyo nak baca tu pertanyaan patiban di sinan juga. bukan tanyang lem Nyo dalam balon kalang lagak hanaban. Bidang masakan di Doong Tagun wahai saudara. Menyahan dia di Tagun yang kuah masakan. Baru ni peluang lagi. berada lah Kamu linto letak selera makan. Kuah tri na sambal belakang. Kamu agam siknyan selera. Menyahan dia di Tagun kuah tri dengan diping belacan. Di kamu agam lain kita. tak kuah belanga habis kudu semangat munyo kamunang nyo len jawab rijang laju figura payung kuno lom hai bu luntuan mangat bek drang darah baru yang muda darah baru kon cantik irbawan nyo tu ai makanan haya lagoina nyo tidup jara wahai ujubang nyo kuah pi gulawo ujubang payah ni tingke ngan matuan tak banyak ini mbaknya bek niat tanyang darah baru kon urun bingung wahai cedara hai liutat anu darah dicot muda hitam tapi pekon lintu borunyan mahawa gahana ye ho ya tukar lewat blang jun wahai ujubah kon hai hana bantu ai makanan wahai cedara yan han beteh lagi yang pegah yan untuk pegat decah juga taboh banyak dan nutu lijoh ia mata lain ni maknya bek niat tanyang lain mbak urinong penalom sudia dekat tanyang lagi yang macam dulu tuan dulu kala nu mata Kata dengo di ati ba tupe yang melompat. Ati ba langkat anu ejem kala. Memang dro ni jawaban cukup tak tepat. Wahai sahabat jawaban kana.